Ner mala kenyam biya kamal kanor online TV channel anda mandu ni shan kos nyak nong ya racha me bana racha ka kwiler ka mashalat ramkel mishade nak rewi ku juba bana je laten en racha me dio je ram mashaja de nak tiang je na commissioner dio je dong gori no de yana ling manana yitu kaje ramanen yan turde me gome jen shwale Daniel Deng Mario Deng Ramadan en shade nak jena commissioner misha kwanya wal ray kuma ka gwaze dane te Dr. Riek Machar kene kirmi yadin ngura linka rodian me lat ke power sharing tin so na me gor jen wode je nywaga yakel en wala shang wal badda ka pay baro ron kina dangra widi jen dangra widi de cha bana jome bana jeling bante ko kien bana ko kulo nyoko mo kon kaling wanena la commissioner of Lake State Kashwabet County wudi shwalke Daniel Deng Mario Deng jena wa cha je de nagre duare kenya makan kono ka mandar cho lat kaja yalare gwada dan betin wude me aram kel ka kuma spela yo me cha suspend ka kornine te konte paywa jen cha je wuch no che tike che jegane ka Lake State Kashwabet County wud janga duno te pin Dr. Riek Machar jen me chaja kwany akweren winemi alo te kwerka ka te Dr. Riek Machar chiri me ngayen no chala ngo te ka power sharing me balat and then ka kore mishirik chiga bangwana ko cha Dr. Machar chaje yen ka chirol jere tin kam kuma kilma yadi kena Dr. Machar and then chane din continue pin Dr. Riek Machar kan dial chanyo kami waikake so kajena me mugor biya linga eriek michitok tiang jen gor jen wo biya jelingone ene chan jelingkel wude shalke me Daniel Deng Mario michikona commissioner ke Lake State micha kwany akume spelayu en wo bala commissioner wa tiang ka wer dora shalke juba kwela shirkat subab rewi ke juba enono dio je kula la Friday dio je chi tiang bada Friday paiwo chala do jen shaja mak re duare enei tishu ke yit ka wer ko jen te ka mai de ko jen ngode commissioner la jamo ka mai ko bro de gang ka je che jome che jela te media ke chaja ke media no shirek mi chete me chore la tiang dore ke tiang ka je chana jemelat ke dob dana chikanan lat ke je wari ke me toga ke tawero am ke weather ala tawero ke weather 12 am jen gwada dana togre ke je chela de wone nena ajenen chu te karam mo shiben dora ke shu bab shu je dong en changa no dong ran mar ka den wena mone mi shebye do ko dong kan ke weather mi di che dong na ga tungwan chwa guje no dong ram mo te ke me goro belat ajene chwe shek de chwe je laler chwe jogo no jin jene we are ka duela do dien mone and ke korom do dien and when mo wa chwe chwe alo we to bab gwada dan internet to tegatin chela do ne ajene tuk bab de gwada na duan ka dortin ke to kale wa ne dang diok te kamech chela ka ne dang diok te kamech jel ka bien te char ajene kan ka menen ajene kan ka ne gwa duno shegene no ken ka diok chela do ne ajene ken ere duel dan tikitin tiken ke romde ke romna dang diok bat duel kwa tuk de kwa jelle dang long duel point ajene ngwazamo ajene ne ka tin kon la bodyguard ke goti ke bodyguard ajene kana ka kir chega jogo no ran churar but kana ka yode ka changani jenwo na me dong riek en wena mo churo chu kwan mishawo gwada dan en te garatin ne ko ne to duel ajene sho ma chu yer ke sho bore yo lep mishela bo chine ri chikan ma chikan ling ajene jen tuk dien ko bi ke yedan gwasamo ajene shwa military tactic dana teka shwa je chu use and wenamo ka shu body gane ka shu rudin chu nyom je karodian kor mo chu rum ka shu kan me chu kan chu gwa canadian content to duele ne ratone ajene shu rudin chu bar ni wenamo ne
jene ci kor mo ci tuok ne ka jen wer mo dundo teler milarik mi ci tuok ne jen ram kel mi chene redian jene ram mi ber no jen te ke shunga kampon kada ka jele ke biende char ka tu de te ke mask ala mala lat ka wiran ko cha je bengich jene kene de tone kene den kontin ci bandora ka jel ken ka mach jene gar ber mo chene lo jene rom michael ka chuide gwada dan en bi ka mach kul exchange ajana kan ne ko kien kan kenentin content doanga dul dien duno kane dang jok kane den kone shiben enono ajane family nika ajana talarek mi chuto kaka kan dial go ka teram chaber duno shame chaka dwech wuda lin kon jowde me jena commissioner ka shobet kan de men kon lanawon eno ran kuma spelayo jen chela do ne ajana medane ba kul suspend kwera pa kwan ki governor rin twen ajane an gwasedan kana teram shenak enono ajen teram shenak chere ka gwad media jela na na kamishi dwer she la jira mamo baji lat niam ne dial bayu bar ne dial toni che won teram shenak gwasedan eta meta kwarka teram chelel ke firing squad la lelka so ne dial la kana wo through the process a lot ke shit ke buka wo ka court and then me shaji look baji kulayen ajene meta kwarka teram shenak enono ajanna iditi mikane iti gorno de kananak no gore jeno de je investigate natin kontin titedian te katin dialan kon de South Sudan Jacob Bagwa jela do tie genetin kontil activist va an wode kan mishit kana me de kan realeka anyok che janesha yuat che Ramadan la shal wudu shal ka me rin twen mala governor che jogono hen cha de nak no cha de nak antama ka kwaje kene to ton ajene cha jong ne jewo nene yani shi kan ta ramishi ji moy ka botte way ya chaken cha jo gwaye ajene queen ne tin kontin cha je mak so ko kuji mo be jamat ba ano de ka gor re community ka ki do bran chi kan mi je kan lat ka je kan ku kana na me mishala de gor ka jeno ba ne tin kontin charing misir na me ba ka gor by the way would me men gor ko na ka je jene jen ran spl ayo would janga pan ba te kel ke kume Dr. Riek Machar so majak je ko jen bala tar gare wuci winami ko ne timen gor ke ne long mi jiram kel mi chung ke kume Dr. Riek Machar la ja gor ke no jin ba jenak ko chela no wentele der mi chela me dane ta kwerka ngai ke jene ideal men me barar ko jen kwa suspenje jene tele Riek mi chelat en wude dan en ci kon tour de ci kon en gwasame en wude me shwal ke je e Daniel Deng Mario Deng ramkel mi kona commissioner ka Shobet County no we jane ka jen jiga position mo ka kwi Dr. Riek Machar jen le dana gode nywa yekel en ban nyaw je ka le de yen chwaje peru jeno yen biya nywa na ko ken biya te kamal bye bye